kwamba aliyewekwa, kwa sababu Paulo katika Waebrania wa Galatia 3:13 amechukua hayo sehemu ambapo imeandikwa ili kusema kwamba inamhusu Yesu, na kama inamhusu Yesu ina maana kwamba huyu Yesu mwenyewe amelaaniwa na Mungu. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukielewa. Kwenye Biblia neno la uzima inasema, Kumbukumbu 21 mstari wa 22 hadi 23 nasema, akiwa mtu ametenda dhambi pasayo kufa akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Usije ukatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Kwa hiyo ndugu zangu, kupitia haya maandiko, yani walichukua haya maandiko wakaenda kuhunda huyo Kristo, na ndio maana Ukristo ukatokea. Kwa sababu Ukristo ni kitu gani? Sio kwamba huyu wanaita Yesu kwamba aliacha hiyo dini ya Kikristo. Kwanza unaposema kwamba mimi ni Mkristo, haina hata maana yoyote. Wewe mimi ni Mkristo. Ukristo maana yake nini? Wakristo ni wale ambao wanafuata Yesu. Mkristo sio mtu ambaye anafuata Yesu. Mkristo ni